Novinarstvo sam izabrala od samog starta zato što volim tu profesiju. Smatram da su mediji, kako ih često nazivamo, sedma sila i da mogu da izazovu velike promjene u društvu. Stanje u Crnoj Gori generalno za novinarstvo moglo bi biti bolje, jer smatram da je dosta žuta štampa napravila da se novinarstvo dosta gleda na stereotipan način, iako je zapravo to jedna ozbiljna profesija. Ukoliko se kvalitetno radi, može se doći do velikih rezultata i stići do različitih velikih prilika. Na Filozofski fakultet, odnosno žurnalistiku, pa mislim da je sve veće iz godine u godinu. Oni imaju dosta, da kažemo, neke aktivnosti koje privlače mlade da upisuju upravo taj fakultet i taj smer, kao što su recimo otvorena vrata. Mislim da je ovaj smer dosta dobar zato što mi imamo dosta praktične nastave gde možemo da naučimo nešto novo i naravno da steknemo iskustva koja nam, da kažem, možda i više znači nego teorija.